Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Skwsm Welfare Society mi mentadu ka waini ki seng tremon ngobha ka batrain ka benta ka bha ka miat ka imlang ka salang haga arpu nyo bat ka arpu pratrik unai leber arajar arpu lai naka Jinghikai pisa ka District Social Welfare Officer West Gentia Hills kala Pynlong ye ka program ai Jinghikai ba Kyrpang ye ki Khynnah jong ki artri ki school ha RC Eve Secondary School mi mentadu hagani ke Jinghikai ke balalong na benta ke Khynnah school ka RC Eve Secondary School mi mentadu but Don Bosco Secondary School mo kampat mi mentadu but ki mat ki balayo jing mentoy ki Khynnah lingba ki jing batay ni ki rew shampang hagani ki arsngi ki long ka Child Marriage Prohibition Act arajar rew balabatay da ka kong jesna District Social Welfare Officer West Gentia Hills. Katbaya ke ill effect of teenage pregnancy for adolescents, boys and girls. Balabatay de ke test Mary Suna, Matron Civil Hospital Clearian. Ke Juvenile Justice Amendment Act arajar arpway. Balabatay de ke yalam sutnga kepada ke outreach worker DCPO West Gentia Hills. Katbaya ke ill effect of school dropout labatay da uma SD lalu Community Mobilizer SSA West Gentia Hills. Hagas ngi penkut ya ke workshop lawan banyak simbenta da ke kong M Lakyang District Mission Coordinator SSA West Gentia Hills kum ke kongsan haga jingelang ke bala penyait da ke kong baya hunlang pawa President Skwsm Welfare Society mi mentudu ke kong M Lakyang haba ajing keren ke negas ngi kalayaro ya ke Skwsm mi mentudu ke balawat ya kilat kilenti ban Pynlong ya program baper kamtam haga baya day bat ke baha kamiat jong ki Khynnah kibawan ki long yeng baduk bat kibam yo alat ban late school ki Khynnah ucenrang to manu hapo arpa wisna kakenthai man ko hapo khatra snap sato ladalai ida ka rights of children ma the rights of the children war boys and girl mod hapo ar khatra snap ma ya pher ha MP Act ya pher kacha ka Juvenile Act koto yagi Khynnah the Pynlong go chenrang le apok khat pra kam thai le apok khat pra sne ha kan ni ka Prohibition of Child Marriage Act u chenrang u ha po apa wisnem dang manu Khynnah ka kan thai apok khat pra snem dang man ko ka Khynnah ma to lada u niu chenrang mpu em poi apa wisnem kagan time po employ khat prasnem pingi chongpurim yaki kate da pengkhan gikaya kan nikaan Prohibition of Child Marriage Act taxe petok nolok kani ka fine kwasi to kani nentu dada penyebiai kini armot ma dawan giti gilang do dawan giti sa duhu ko penbiak te lada to day menjur kini armot le lada to menjur le si sino dia biar hapo kan nikerta ucerang arpawi kakenthai po khatra kakut ue ko order kate ko order ong ki annulment ma